Hello, kagayam na bara kablaaw para ititunggal may sa itinaragsak nga oras yu amin nga awan labas. Welcome kay manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kadagiti sana makamamosyak ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang kanto original nga kindrama iti biyag ti tao at drama. Salamat iti suporta. Manipod man kanikabs at aning saan napudno nagan tinta drama ngabsakbay na hello pay kada Angela Talana, Dexter Lampa, Susan Despecan Marites Rasote. Kastimanti ko na ni kabsat aning. Dirman ng biyanang, kinababaunan idi ti trabaho, ngam awan nagbayagak kadakwada tangamin at dapaglaingak adida magustuhan. Katnon niya day tapaglaingak iso ti binsa-binsa ng istoryaan kan ka. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, madam. Ne, si kamot gaya man aning. Nasayata dakan. Ala, sumrakan. Agyaman nak, madam. Si kakit dimot. Dinak man awagan iti madam. Nanabela, kunam kadilatan. Awan sabsabali ka da tayo tagkakalugaran tayo. Kat, agbalin ka nga roden nga amok. Di madam ko nakin Madam Bella. Naisaan. Diyak kayat nga awagan nak iti madam. Basta na, kunam kanya, kwan. Kat no kasta ti kayat mo na, Bella. Kat anya nga iti trabaho dito'y balayo na. Kasi timbagakan ka ide, aglaba, agluto, kan agdalos. Day talaang taramidom dito'y balay. Ala nga rod na. Nalawag ti saritaan na. Aglaba, agluto, kan agdalos laang. Wan, awan mo ti sabali nga ramidom dito'y balay. Kan saan ka marigatan nga aglabata, dua kami lang kanila kay kung ay labaam. Okay nga rod na. Nalawag ti saritaan. Bella, apay, asino ti asawa di masikog nga anak ni Nana Juan na akaaruba yung nakiasawa ka din? Wan nabayagan. Nagkasarda, no? Live-in laang, di damo nagawis iti kasarda. Tsak man ammo. Mabai na kamang damag ta mga nuko na anda man nakibiyangak. Kahit ayan nga di asawa na, apay adyak makitkita di tabalayda. Adan sa kanumay di abroad, kasta matimbaga ni Juana ide kanyak. Adang tangag paiso iti abroad. Ang mga nukon ko na dalaang tikas dyan, tapno saan amadlaw. Saan amadlaw, te? Saan amadlaw asinikugan dalaang di anak na. Aniya? Tila sasawamot, aneng. Ay sus, di tay laam mo, anana. Agparparik na ngamin kanya, alino ko dalaang dadya babae. Nalaingak ngamin amang kilatis iti tao kang. Anya? May dagita. Awan pakibiyangan tayo kadagita, aneng. Ingka kedyagaon no nakaluto kan tamangan tayon. Mabisina kaon. Ay Allah! Nalipatak mo tantay lutlutwag. Ay naksatang! Inton maminsan, aning, bantaya man ay magtilutlutwam. Kita man, nakset tilinutom. Imbes sa mangantayon, saan taglutluto kapalay ti sabali amasida? Ay, pasensya kayong tata. Naliwayak mo't nga paisong. Nagluto ka, bantayam, di mo pampanawan. Sana tila papanam. Uwan tata. Kung amin, ni Nanabela ngamin, kasarsarita nakitay. Ay kaduray panunutam lata tinutlutwam. Ngala, agawam tagluto tamabisina kon. Adamot tang-tangsit day taala kay primo. Kunamutlan asino akabaknangan no agsasaw. Gapot addan katulong da. Kunamutlan asinan amang sir-sermon kada tao. Ayan ni aning bakit? Apay nga awan manan diti balay. Jak nga rod ammo. Kunak no aday jay likod nga glablaba nga maawamit. Sursuran damat na siya babaunin. Nakasapsapa amapan makikarkaruba. Ay, wag nga rod Sinapa na tinagluto. Sa idi nakaluto, kan nakadalusan, rimwaran. Nagsapa nga glutluto.
Nalamisan ti taraon. Sa paan na tagluto tapno makarwar mo't amasapa dito'y balay. Papapananaya. Di ta kakaro ba? Mapan makis istorya. Anya klase ti babaw ng ti kasta. Di tanto pa'y rumwar di ti balay mapan makichismismis. Ang isumutan, inaldawa kasta ti aramid na. Bagbagam tuman na diyang anay, yak kayat ti kas diyang aramidan na. Nanabela, anya ngay, di husto, di atap ko. Atap mo nga. Di masikog akaaruba tayo sinikog ang dalaang, saan da nga kasal. Aniya, nakadamagam mo't iti dayta. Di kaaruba mo la di tabangir abalay Ibagbagadala ka nung nga adda ijay abroad ti asawa na, ngam kinapudno na kitawan. Katawan pakibiyangan tayo ditan Biyag da dayta, aning. Nariigat ti makibiyang itipada a tao. Masurunak lang amin, tako na mailan asino abaknang no agkaw-kawas. Kunang mitlan asino nga asawa ti baknang. Tikit di trabahom ti into naram. Saan na ti biyag ti karuba, aning? Awan mo't problema iti trabaho. Talap-lap pasakmit nga umuna sa aktorumwar a makikaruba. Kan may sana kayat ni tatam a primo tar aramidam. Agtalinad ka kumalaang dito'y balay. Ay, maburing akmit agmulmulaga takla dito Nukas di analpas kung ti trabaho na. O di agbuya ka iti TV. Wano saan, nag-cellphone ka. Maburing aklat tanana. Agsakit ti matak nga agbuya. Mas kay kayat ko ti makisarsarita iti taptao, nana. Ay na, tapno ang muyaw. Nagdudugyot dagijay nga amok da kayaw. Kano pati underwear da, kat ipalabada kanyak. Marugitak pa'y, ano saklaan tadyak kayat nga dam ako nada. Grabe mo, daytan, aning? Wan ko naklangarudan, nagsasadot da pa'y, ta ultimo inumun da adanong, payawat da amin kanya. Uray ko maano saan da nga imaw. Nakaimimot da pa'y, kanada pa'y sadsadot da nga agdigos di da pa'y agtut-tutbras. Naminsan na si putak nagtutbras na. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunon da kayaw. Nay, aldawaw. Panagluluto man Ay sus, un nga agpaisaw. Sige, agawid akong. Tainak agluton. Taamangan no pang uran dakdagiti amok no maladawak ngagluto. Sige mapanakong. Inton maminsan manang. Nakaring kan Bella. Nay, bigat mo't gaya man. Ala, ang murmuray kan, taday pabuyakan ka. Nay, anya dayta. Ada insenti ka ruma a video ni Aning. Ngag-chis-chismis i-store. Anya abidyo ngay. Ito yan, uyam. Mabit lang ta i-play ko. Nagsasadot da pa'y ta ultimo inumun da adanong payawat da amin kanya. Uray ko man no sanda nga imaw. Ay nakaimimot da pa'y. Kan adda pa'y katsadsadot da nga digos Di da pa'y agtututbras. Namnaminsan na si putak ti panagtutbras da. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunin da kaya. Makitam ti kasta nga aramid ti babaunin ta. Nakalas! Naglokon day jay a babae. Apay nga yakas ta ti ibagbagana. Dadadaulan na tayo dilikikodan ta. Adita mo. Naimbaga, tadanang video kankwana. Aniyan? Pag-impakya mo na dyan nga aning, tapapanawa mo, bakit? Nag-awid ka mo tanay. Ala, sumrakan. Nagdakal mo tabag nga awit mo. Apay, ang bakasyon ka. Saan? Pimanaw akong ijay balay da Nanabela. Apay. Alaman siguro mading inaramid mo. Ay, awan mading aramid ko. Di dala maaklon ti mading aramid da. Agpaiso mga imot kan dugyot da. Di da maaklon da ita. Iso a pinapanaw da. Anya? Apay, inapamida. Saan mo? Imbagakla kadagiti kaaruba ti pudno nga ugali da. Ngam sinakit-dakit din.
Makita, di inaramid mo man ti jak kayat. Apayaya di mo amo ti mabagbagaan. Di mo may kat ti kinalaing mo ngagchismais. Nasaya tayo ti kasta. Inka chismisan na iti amom iti sabali at tao. Imbis sa pribado ti biyagda, mapan mo chismisan ida. Awan mo't madingar aramidag tatang. Apay, dakas ti agistorya. Dakas ti makis istorya iti pada at tao. Isungarod nga dangiwat tayo. Tapno adda usaran tayo nga agsao. Nga agistorya. Di mo man ikalintigan ti mading aramid mo. Saan la namnamin san, ano namnamin mo, naiso kay ti kasta. Naminadawn. Sa apay ti madiken ka, naynayunam, kan kiskis sayam ti istoryam. Panang dadaali ti pada tao, ti kasta nga aramidam. No didak kayat saan lang. Ado ti pagaplayan sa bali dita. Wala, ngam awan pagbayagam at trabaho, ta kastamot ngamin ti aramid mo. Agbalbaliw ka man, anay. Ay, awan ti rumbang abaliwak tatang. Taawan madingar aramidag. Agpakpakatutuo aklaang. No kasta, pimanawan di katulong yo, Sabel? Wen aning, makiasawa ka nung aminin. Aya, ang mga numasikog pa yan. Ay, jaklam mo ngam saan mo ti kunak. Ang mga numasikugan day jay, iso ang nagikatan. Kahit, kasanaw, mga laka iti sa bali ababaw ninyo. Kapilitan atan agpada kami met nga da trabaho na kanila kay. Ay, agaplayak nga ruden, Sabel. Alaan na kung tasya akong ti sweldo ang ababaw ninyo. Ah, ni apay, jesigo na trabaho ngay. Awanin na. Pimanaw akong tadyak maanusan ti trabaho ijay. Kun, agasam, pag imunan nakit din jay bakit nga amaw. Ha, awan mo't madingar aramida. Ngam pagimunan nakit din. Iso ang pimanaw ako na. Anya? Iso nga alaan na kung tapno sa anak ang mabakante, Isabel. Ala nga ron, tapagsaritaan mintong agasawa day ta aning. Kahit inawat na ka. Siyempre siyak pa'y tatang. Inawagan na ko ni Isabel, mangrugi ak kanon nga agtrabaho inton biga. Swerte, tada pala mangawat ken ka. Nga oray kasta ti ugalay. Isong agbalbaliw ka kuman. Ijamaw ti makibibiyang iti pada mataaw. Nangro na nagiti amaw, ta sana nasaya ti kasta anak kaw. Apay, dakas ayat ti agistorya. Iso nga rod ti usar tingiwat. Agsaw. Wana, nasaya at kumalaang ti isawang maw. Sana kumpormay. Awan rumbang abaliwa. Tawan mading aramid ko. Gagangay laangan ka datayo ti kasta. Ramen ti biyag day ta chismis. At ni Eric, balasang ko. Ha? Ay, awan da pa'y Di da pa'y si mangpat nga gasawa, nana. Apay ka day. Ita nga minti schedule ti panang massage ko kunkwana. Sika nga'y, ang mga nukayat mo ti agpamasahe, balasang ko. Agho-home servisak iti body massage. Ha? Kastaya? Ay, sanan, tawan mo't nasakit iti bagik. Ala, urayik nga rod idan asumangpet, tani, adayo pa'y nga minti naggapwak. Ala nga rod, pasensya kayon. Di kay mabalin apastrakan dito'y salas. Tababaon daklaang dito eh. Sana balen, awan problema. Dito'y latan balkon, ti paguraya. Nukasta, kanayon nga umayday ya bakit dito'y balayo, Sabel? Wan aning, taw may agmasmasahe. Wano saan, agdalo si ti kuko. Ngam ni Eric nga asawak, ti kanayon na servisan iti body massage. Ta kanayon nga agsakit ti bukot na nukwa. Kastaya, ang amam, adda nadlaw ko iti daya bakit. Uray bakit, ngam kaslad da sarsarampiting na. Ha? Agasam, nakabado iti tubeless, kan nakapalda iti nakiting. Nalaing ngamin nga agdala. Kan may bagbagay namat. Tanapintas ti pamagina. Ang damat sarsarampiting daya bakit. Madlaw siya. Ay, jak kursunada ti panagbadbado na. Bye-bye amlatan Kas jay nga rod ti trip na. Oh, adto yun ti kapim Eric. Ni sanak pa ta nagpatimpla ning. Kaya may sanak nga kapkape. Ay,
Kastaya, si kaman la ti lalaki nga amok asaan nga kapkape. Iniwasa kong ti kapit ha, bawal kanya. Ay, kastaya, mala, inumak nga rudan da itong. Apay, di ka pa'y makaturog aya, rabiin. Saan pa nga rod? Si kangay, di ka pa maturag. Madamdamaak pa maturog, ta orayak ni nanakikay, ta umay imasads. Ha? Rabrabi nga umay agmasahay. Uy, tadi na kano masango no bigat. Kan may sa, agap po kano di ta kaaruba. Iso ako na akado magaslat ta dito yan. Kay, amo ka din ni Isabel nga asawam tiyo umay na. Wan, imbaga kitay. O ala, in ka maturogan na nin. Ah? Ay, sige nga rod, Eric. Nakaskas dao mo daytan. Rabrabi nga umay agmasahay. Uray bakatan day jaki kay. Ngumadlaw nga damampang na. Isus, pudnon sa ti atap ko. Mapansan at talaga. Wan ay napatsindak ka day. Pudno ti bagbaga kada kayo. At dalakit dilimot a relasyon dagiti adwa. Imposible, bakbakatanan ni Kekay. Kat, anya kumano pa ka? Adaya binakatan nun ni ampang tinagaray. Kanayon iti balay da sabay. Kat pasaray rabi ipay nga umay da kayo. Alam sa bagay, gwapo mo ngamin ni Eric nga asawa ni Isabel. Uray asino mo't siguro a babae. Talaga ang makayawan iti kinataer na. Uray bakit talaga ang makayawan kan kwa na. Nukas na, saan ka nga agimon? Di mo pagimunan ni nanakikay, Isabel? Kan, di ka agatap, iti ka na yun ayu umay na dito'y balayang. Ala, apay ko mga agimon kan agata pa, kat awan mo't madingar aramiden da. Ay na, panagkunak. Nakurang ka iti panagsipot, Isabel. No siya, mapaliiw ko ti garaw ti may sa tao. Bantayam ana imbag asawam, Isabel. Taning, uray bakit ni nanakikay, may asim pa ako nada. Ah, mabalin ka di aning. Di mo padaksan dagiti dua tawang magmadingar aramiden da. Atap mo laang dayta. Saan ka gayam asilosa, Isabel? Nasingpot ka nga minunay. At dayta, nakalosyon ako. Imposibleng asaan at tumalyaw ni Eric iti kastoy asuot ko. Nagkiting kanangulul a shorts. Kan nakasando aklaan iti naing face. Nakaturugan ni Isabel ng asawa na. Uray, tasan asilusan ni Isabel. Padasag man agargarin ni Eric. Magargarin tupay iti baka. Siyak tulakit din akaubingan na laang. Aging tuturog ako. Hoy, aling! Bumangon ka man dita! Ah? Ne? Apay Eric? Apay akas lakuungot na. Nagalas ti ugalim. Padaksen na kami kaninanakikay. Ibagbagam nga da relasyon mi. Ha? Wow. Amom kadi ang pambalinda ka ngay darom iti kastangar aramidam. Ha? Ay, ini. Awan matimbagbaga. Ulbod! Ako kusam amin na nagargarat mo, tapumano kan. Ha? Ne, apay nga eh. Saan miya kasapulan ti chismo sa ababaunan? Kat agsagana ka, tay darom da ka. Anya? Tay tangamin ka, di ka dumdum nga iti pamagbaga, aneng. Di mo ngamin maikikat ti kastang ugalim. Anya ti aramidak tatang. Diyak kaya ti may darong. Awanin, nagdarumda ka naon. Naglaing ka ngamin ngagpadakas iti para mataaw. Nangalaam ngamin iti karba nga mamang dadaal iti para mataaw. Tatang, tulungan da ko ma. Diyak kaya ti may darong. Anya ti aramidak. In ka makipagpakaasi ah. Marang isanod da ti darumdakan ka. Isabel, Eric, umayak agpakpakasi kada kayo. Isanudyo ko man at idarumyo kanyak. Akno nagtinagbasulak, pakawanan da ko ma. No kasta,
Amina mo, tinagbasulam? Eric, sorry no nagparbuak iti sarita. Dida kun idarom, please. Grabe mga mintar aramidam aning. Pinadakas da kami. Imbagbagampay ka no adida ka suswelduan. Kat on time mo ti pa nagswildom, sana ya? Kamalik dagi jay. Iso apakawanan da kuma. Agparinto mga iti sangwanan nyo. Dida kun idarom. Tumakder ka. Ala, ikan na kay ti may sapay agundaway mong agbalbaliw. Isanod min ti darumiken ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya ngay dayta. Ag-public apology ka. Ay, oo na. Sige, kabalak nga ramidan dayta. Inton assembly meeting ti barangay. Agsao akto ijay sangaw. Saan lang ay di barangay hall? Ura iti FB. I-public mo ti FB. Ta ijay kang ag-public apology. Ha? Onya, mayat ka wano saan? Kababain samot no iti social media. Mayat ka wano saan? Sungbat, tanong di mo kayat ituloy min ti darom. Ay, sige. Mayata kong Eric. Agiyaban ka, tadi dan pinatuloy ti darom da kontraken ka. Una, ngam na amuanan ti publiko ti inaramid ko. Taijay mo't social media ti kayat da apagkidawak iti pamakawan. Kahit anyang araw, talaga kasta. Inaramid mo mat. Pag nakmamlay ta na napasama ka na Tatang, diyan kun aramidan ti kasjay. Oh, adakan. Kumusta ti pagnam? Naawat kan iti trabaho? Saan tatang? Adun ti nagaplaya. Ngam awan apulos ti nangawat kanya. Ay, nalabit ang muda at tinaramid mo. Isa mabuting da mangalakin ka. Tabang ano aramidem mat kanakwada ti kasi tinaramid mo kadag tinagbalin nga amo iti kalabas. Kasano day to yan tatang? Marigata na ka makastrak iti trabaho. Ala, di ka mapukawan iti namnama. Nagbunga, nagitimulak anatang. Isursor mo nga ilakaw. Aglako kalangay. Wanan kapilitan ng akas tatang. Di mo ulitin tinaramin mo. No di mo kaya tadakdakas pa iti pagtungpalam. Tatang, agbalbaliw ako. Ingkarigatak nga rod tinagbalbaliw kat liniklik akon timapan makis istorya kadagiti agdudupong at tao tapno saan nakamasulisog nga agchismis. Kahat kasi na iniinot mo tanaykat ko ti kasta nga aramid ko. Kat ita adan pagtagilakwan mi itinatnatang iti sango ti balay mi kat isun ti pagbiagan mi iti amak. Alakastan tigayem mo aning. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayemyo Jenna Almoite. Salamat akanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Iti drama Manang Biyanang sa balimanan nakapadasan timang ganyo ita. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yo amin. Ngamsakbay na makablaawa mampay ni Rose May Santiago dita Singapore, Dimple Ganuelas, manipod mat ka ni Rox Bravo, kablaawan na ni Mamang na Loling Bravo, dita Kalinga. Kapadasan nga rod ni Cubs at Janet saan napud no anagan, tintay patangatangay drama ita. Kasto iti kunana. Dear Manang Biyanang, adda ka anakak, anak ti kabsat ko iti kinabalasang. Ket no mabalin no anya ti kinaugalyan mi idi ubing kami, iso ti may pakat kenkwana. Gapu iti panagsikog ti kabsat ko abalasang, kasta unay apan ng dilaw ko kenkwana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, adda kayo matnida? Wan manang Janet,
Tao may kuman ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanamaya. Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mo't ngawan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Aywan nangrunan no adda anak mo. Naimbaglakan niya ka tabalasang akpailaan. Wan nga ron. Uray ko manumangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Addan sama ngamin sa bali a pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon day ang tao. Awan pakibiyangak kenkwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko, agsingsingpot ka dito balay dalona mo. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairuam kan tumula nga po. Sana balay, tada kami kiniantim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot ka. Kat si kamot ni da, agsingsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang mo ijay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, ala, mapan ka na nako. Tamangan no awan maluganam abas. Sige nga, Rod. Mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi ti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka asyang nakon. Aklunam ko man ti idat daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli diti balay, awan maghanap mo kanyak, Roman. Maminanumot nga ibagakkan kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos, isungay tapay laang paayan kan, Roman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang mutten Janet. Ang ureno kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak nga entertainin no kasi sarungkaran ka. Pangasim Janet. Papa naman, Roman. Inakmanan sarungkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laang. Ay, agsaysayang kalay ti oras mo dita. Patseg ka matin nagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. O saan? Subsubukan na klaang. Takas na ngamin kat ang itidaduma a babae. Nalaing na ngagpamarang. Kampay inay, basta din da ka. Ang gayam. Pasot la ti panang subok da ti kasjay. Ay na, saan nga mi na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya da Janet. Kano nagadun ti binastad da babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay baknang ti kaya na. Basta ang maklattananang. Sabali ngamin ti tamak ka ni Janet. Naidumduma ti marikrik na ko na. Isolaang tinakarik na kiti kastawi. Ay ayataklata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko mat ni Roman Janet kaanakan. Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no, Mike. Wen ata masuruna, nagdagulit. Binastad ko lang arudan nga agaram pailaan. Apay balasang kao, anya ngamin ayat isapsapulom iti may sa alalakay. Apay, awan planaw, amaki asawa. Di ka madanagan, ngagbaak. Ay sos, narigat ti awan kadkadwana kaanakan. Pagan anok ti kadkadwan no sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasang. At ngamin mama agday di kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka amamat pati kadagiti lalaki. Ay ket, anya nga raw, nailawan nga ron matpiman. Basta siyak,
Amo kasalwadan ti bagik, angkel. Uray mataya ka na sinaw, nga awan mulit na may mayat ti kasta. Nasinaw matay. Anya, talaga aya akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, angkel, ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalangam di tarilom si ka, Gigi. Ginatang ni Lola, auntie. Ay, ikatam day tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yag mo day taman, ha? Ni, aping ngay nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, ha? Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napadpadasan tinagrilo. Ha? Amom na niya tirilo may day? Dagitay bulong tinyog. Aramidon miya sinanrilo kat isotiril rilo me. Auntie? Janet, apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man Roman iti nagarbo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa iti da kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi iti sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At pa idi malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpaw saryo kanyak. Pinutad yu laang tadakkel ka nga rod. Ay naanak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta ide. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Day nga rod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang iti gamit tay tanga ubing. Urnungan nyo kay iti kwarta tapno danto pag-eskwela na iti kolehyo. Nene, bagman ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga rod ta pinalubusan dak ang nagbakasyon. Kat, anya dagita sangsang pa mo ngay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay tainton maminsan ngagbakasyonak. Gumatangak to iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutam mo't Idi data ti ubeng, napadasan tayo tinagchinelas iti napintas, pati sapatos kaawan, tay bagta idi ka sako. Wan nga rod, kat numabalin, jak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di amapadasan na atap na muna tirigat. Ha? Jak kayat na makita na nama iti panagbiag na Ti kayat ko ka mapadasan na mo tinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito'y puder me kininanang. Iso nga dama siguro karba nga kamang bagbaga, wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksan na gito'y ngay bagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawa mo problema iti dayta, saan mi abaybay ta anak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon, ang mga numasikog kamanan. Ni, saan manang? Adamat adagitay agar-aram, ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Patpat siya na kita lalaki. Itikasta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalaangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang. Ang mga no, dasawa da kita nga gararam kan ka. Paglulukwan da kala da kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos si nakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni Auntie Lola. Ung tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. Kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amonwon. Di na pa'y kayat nga agsapatos kan agchinelasak iti napintas. Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga slipper, kandaan na bestida.
Pati tay payong ko na pintas. Di na kayat nga usarek. Tay kanodaan ti usarek. Ay, jak nga rod amo iti dayjay nga antem apo. Agunget met nutub ngarek. Mading amin tirik nak amaungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro. Tabumaketen abalasang ni antem. pangipanam dita sabong. Nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na lang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka malakayat. Kaya tinak to. Anyatan mo yun. Ang mga no dahi ti asabong ti mamagtig na itirik na na. Kat aklunan na kon. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan, gapo ka na yat, Roman. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Agas gastos kala dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Baybay andak ka dilang nana. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at iti pagplitem. Oh. Ay, di yu ikan iti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, nanang. Ha, taapay mo't. Kat ado mo ti tricycle a pagluganan na. Kan adamot pagplete na. Idi da kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no, da pakiluganan me. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan me iti unag. At dayta ka man ako na akon, Janet. Apay aya akayat mo ang maparikat ti kaanakam. Di ka lamaas yan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan mi ay dubing kami. Di yu spoil din man day tang obing. Tapno saan nga gruam? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit, ha, si Digmat. Exercise mo matlang day ta. Si kalat na batbatin nga gararam ka ni Janet Baraw. Nagiti na duma, nag-back out dan. Una ta, narabaw na siguro ti panagayat da ka ni Janet, tata. Ngamsyak, talaga anapod nuak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na Baraw. Sumapul ka iti sabali nga armam. Ni Janet lang ti kayat ko nga armon, tata. Anya, agad di na ka nga rod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Di kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patsik ngagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo ito nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. masilang na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabayanan na ka man ng jarar, ma'am. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakitanak. Lablabanak. Ay ayatek ni Janet. Ay na, anak ko aya. No di mo kaya ti mapagpabayanan, sarda nga mo nga armonday Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa'y nga misaw. Ni Janet lang ti kahit ko na lang. Awanan ti sabali pa'y. Ala, awam mo luganan nga agawin di jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Ay kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo dyan ang unat itibuok ko. Ngamok kumakas dyan ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaun na titibuok. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin ko nga arkilaan na tricycle. Barang adamayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong. Ay sos, nay mo samat ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga, Roda. Pag naakon, manong, at tutipletek.
Ay, una yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pati pag naag. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la ka nga roda na di na oras. Sapay saan nasilag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay na. Apay nga'y sumgarak mo tan. Partakak pa iti magna. Asino ka? Ibato na! Nanang! Itay ka pa'y asumanangit. Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang! Danang gundaway kanya! Anya? Asino? Diyak ka, mama! Diyak nabigbig ta nagsipngat. Awanan ba ino sino man dayjay? Idarom ko! Kahit ka sa anong arod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan ay Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw ang malasang. Api na pasamak ti kastoy kanyak. Apay yan manang. Anyat mapaspasamak kan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta. Nagbunga ti pananggundang way dakan ka ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak ka dimot abalasang. Ala, kaasi ka mat manang. Hanggang saan? Diyak itulok nga agsikugak kabalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Ah? Asino? Adda ngamin suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiyatap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso adyak agtagtagari. Palabsak ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Hingam itatanagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ayamanang? Apay ngay may ka dito balay, Janet. Wen, tanabayagan adi kay imay ijibalay. Iso asya akong timay. Kwa, nakasapulak nga minon iti trabaho. Kat man-mano makadiofak. Umayak ko mga rut ita ijibalay yo, nga may kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? Nukasta, adan nobyom? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente roman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramid nga. Di ka maawatan, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang ramus kanyak idean niya. Ha? Ni, anya ka din dahil ngay bagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag karuman. No ti ammom ket agdarumak, gapo iti dayjan na pasama kanyak. Saan? No aklunam tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napigsa tinakam ko asika dyan ang gundaway kanyak ruman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan panagkitkitam kanyak ide. Talaga pagpampanta siya anak. Nasakit ka klunin ruman. Ngam ikarigatak timang pakawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasol latan no awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmot inaramid. Ha? Apay ko mga aramidot tikas jay ngay.
Ore kas kasano, dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam launa iti saan mo panangayat kanyak. Awan amok di ta, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan met ebidensya manakaw. Dakkel nga minti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso metlatag pampantasya kanyak. Di mo maibaga ti kasta. Taadon dagiti binastid mo anak ko. Ha? Tiyak matkit di pababasulan ida. Ngam di tay laam mo anak ko. Nanang, kasano nga rod dayto yan ngay. Sapay masikuga kon. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makamuditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Ile. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay kastoy tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rin nagsarda nga tricycle iti batog ko ah. Wan, iso day ta dyan naudya nagluganak idi nagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan nakat. Aling, mabalin ti makisarita ken ka? Apay manong, anya ti bagam? Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa. Awan asawak, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka di mapantamangan iti restaurant. Ado ti kayat kong ibagakin ka. Ken masyanak kami ni ti kasta alangam. Ha? Pangaasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ng gundaway kanyak kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin pagulimagan ti konsensya. Isa sinapol ka. Garag agya managtarasarakan ka. Sapay kumata mapakawanak. Dinak kumawa paibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawanak laki di. Pag mababawiyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na kursunada ka. Tanabayagan na makitkita ka. Gaputa mo, nga awan namnamakan ka. Iso akas jay tinaramid ko. Jak ninamnamang ang bunga na jay. Pagkawanan na kuma. Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Ania? Kasla nagtupak ti nga bantay kanyak iti daydia gundaway, tadyak pulos ni namnama akas jay ti maamwak. Kunak nga ikidumak kumalatan tagpay kasar iti ama ti anak ko nga uray saan ko nga ayayatan, tapno sa anak la maibabain, nga manyan tadamet gayam pamilyanan. Ket gapoy ti daydia na pasamak kanyak, ado ti naamiris ko, abidut ko. Ti panang lalais ko idi iti kabsat ko, gapoy ti panaganak na abalasang. Isa narigat gayam at talaga ti manglais, tadite ammo ti mapasamak iti masungad nga alaldaw. Kat ita si syaklatan namang bibiyag iti anak ko, kat impatag ko nga oray kasjay tinapasamak. Alakastan, tigayem mo, Janet. Alagagayem ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang!
Biana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pareti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.